isuzumwa na rudasumbwa, isuzumirwa mu mico myiza igacagagura ingoyi z'ubwikanyize. Byaducira inzira iboneye y'umubano, nyimbabazi zihaza be nta kiguzi yatse, ngo wacumuye asanga uwagowe amugororera ituze bombi batengamare. Abunzi ubumwe bagengana na Kristo, ubuvandimwe butimitse ubwiyunge buratana, uwatatiwe mutumwe na Data twese yigira intabwe ntazigera mutonaho. Amaronya yabibwa mu mitima, banyire bakubona batahana n'urumamo, ni isoko ivoma kuri ya soko isukuye icyama kaganza ku isi yose. Uko yizigiramo siko kuyamara, n'inda n'indiga icuriye ejo. Kristo watwitangiye mudateterezwa, nahora n'ibyimbo mu mitima yacu. Yari umutozwa utorezwa mu mataba, mwumvimburira kubarusha. Za Yosefu Nyamasheke, Ineza Sandrine, murakoze. Arakoze Sandrine, tumwongera amashyi. Ibintu bikomeje kuba byiza. Aka kanya tugezemo tugiye kwakira abana akagoroba ko ku Nkanka, nabo baze batwereke ibyo baduhishiye. Ndabona barimo bitegura ariko ni